Ovo su moje 3 jutarnje rutine. Kada se probudim, prvo što radim jeste bućkanje ulja u ustima. Na ovaj način ono ulazi u našu limfu i čisti od toksina. A još jedna prednost ove metode je ta da izbeljuje zube. Nakon toga pijem vodu sa limunom, čija uloga je u hidrataciji, alkalizaciji i u čišćenju crijeva. Popijem oko 600 ml vode. Ponekad limun zamenim rakijskom čašicom soka od aronije ili crne ribizle. Ili u vodu sa limunom dodam malo soli. Posljednji deo moje jutarnje rutine je voće, a ono mi pored hidratacije i zdravstvenih prednosti daje i energiju za početak dana.